Jungle. Audio Jungle. Rich, your bumpire. Your bumpire T4. Is out on Belém, then when you need Cabiama, my dear Conconoson, about herself and a sofa assembler. Said the BI and then one similar 2 million who are there, so few more can be because on why we should do. Amen. Amen. About our Bible, no pen and no book. This time, dear, a T4 here can say a church. No question. Foul pen, no book, not in Shia. Last, ya bar all night. Now you treaty topic to be. Now, in fact, now a brain a young coffee about the ways of Cain. Said crowd was I refer me said or they are called to YouTube. Now that time now a brain is 20 and Timian Kumi, Benne, if said treaty the ways of Cain, your coning na you into foul pen book. Now Yensia a dear cra. Mr. A tear for you now, Bible na ye dear chide. Yes, and no sunny and numb, ebe who Christo near their court heaven. Mr. Monsha sem way so, say, Yen Timin Quati Christo and Numasem Biara, Quasem Tanase. 2. Yen Timin Quati Christo and Numasem Enyanqua, the Quasempa. 3. Yen Timin Quati a quiet Christo a faso enya and qua. Indeed, there was a time, so for who are entry more can be said. The ways of Satan a year 666. Acquire Satan a war. Nanina so qua a copy or saying. Shannon so say we have only one way. It is all kind of seminar. Matthew Becker say the gates of hell can never prevail against. Once you see gates, yeah, plural. Natural say. Sa apono a dorsum, sa aquine a dorsum. But Oba Christo so John dear or say I am the way. We have only one way to heaven. The way. We have only one way. Yes. Monshan and so. So far as say and solid ebuno. I don't blame it. Say I can see ya solid bako ewo eboasia. Any part they just imagine stadium cry young stadium. Enti say and kremwa that's a rich Ukrainian copasem I am frame. That's a pomposo or bob any pano na or cherasem and quadia quine. Ba kopena 1 year so ni obekobun semjem jai boni jai jamai jai krono ekaboniwum there be boninim meba akapoliso me suma bob oni pano the same as em krona meba what do you call tutuka or bob biano central ya bob biano enka boninim ntika en solid door so said the krana e was you was secondary school baby yes. Your secondary school baby in Ghana. Yeah. And so the same syllables. No, yes. What I said? English. Yeah. Maths. The same science. Corona. You see any baby and one hour. Yeah. Now most of you so and I'm saying the same syllables. They do final exams. One exams. Yes. Munchas and you me problem or Ghana when said to say this time so be solid na obedi software in the pakona o di software was share on one kasa ni munyam no kwasem o to share on one ni munyam second or down one wodi yes e many pa hu say owo ho yes third
omani pa hunu sa onim de fourth oyi ne ho tere na emom enye Kristo fifth oka ono ankasa na adwene oka what I say six odini pa asesede so Yesu ba yasanse me nyino bekan yes odi ansa na meko ken asem no so rich brother John chapter 7 ayana sentesi a o mehwe Ghana Kristosom asofo ne nsolema me rate me hosa me sedama ne mabusa me say ahenie no ye adwudam ana say ye keka bom ana say heaven they say obi e kone de mucha say you heaven obi e kone de ana heaven ba akopɛ na the same heaven rich kai John chapter 7 verse number 14 but John assembly Yesu beka ho but John chapter 7 okay John chapter 7 verse 14 but John chapter 7 verse number 14 yanko eti be say Yesu firi soro Yesu ofiri eva esoro ko na afasa ni mfimfini no afasa no mfimfini Israel mu there was so many feasts na ho afasa different and but one occasion Yesu visited one of the afasa na ba ko okay verse 1 ni nuanom na piepia na tikọ say onko afasa na se na de oye ne kokwa mu onko ne bedwom ni pa hu okay ni nuanom na piepia na tikọ nti ko duru afasa ni mu no Bible say afasa ni mfimfini no na say afasa ni nyanko end omugusu omudi afasa ni mu no yanko to aso wo say Yesu ko asọlfie ko kyerɛkyerɛ Yesu ko asọlfie ko ye de teachings okọ kyerɛkyerɛ ko na eye Yudafo no nwanwa na wo say eye den na oyi insu anwoma pen na oni yi afi ogusu a Yesu gusu o teaching no o ye teachings no empanimfo a obeto wo mu asofo a adi nanim kan a ewuzi Israel a wo nim say Yesu onyini a onsua de bia nche sase de empanimfo na sua no ba ye omunwa say abofra ketwa young guy ti say ye tete etimi gina wa o kyerɛ twerɛsɛm no enti empanimfo na afu abodwesen ayi omunwa gina Bible no ka kyerɛ say what the nyansasam no nindimsam ahinta anyansafo ene wo ya kyerɛ de enkoa sa kokwa na wo kan nipa bia osuro awurade nipa bia oye no de se abofra ewo awurade mu nipa bia obere ne ho ase no awurade ma ne so enti wo sesa ma na ne anye te se emofra osuro ahini mpomu ntimi nya dai enhyem enti de obere ne ho ase yes abofra no ona awurade ye dai ema ne so kwasempa enti Kristo ebere ne ho ase ma naja nyankopon ti asemi o obere ne ho ase ma naja nyankopon enti Yesu ba ya no wankasa awabra oyi nyankopon si nkyɛn da no kwasem tie won say John ebeyi Yesu kyerɛ ana Yesu so ba ya no anka wo de se abon wo da wura say Yesu beba anka ba ye ɔno a na ke beyi ne ho akyerɛ kwasempa ko be ba bi obedu bia me ne Yesu me na tom enso mu study Yesu so ba I am God hinta oduru ba bi kura na odwane mamunka yes owie no bebusa na suafo nse timi na aya na nkrofo se me ne hwan e secret o osia ne ma no nko busa se aya na o mu se me ne hwan ene bi se woni we bi se woni we wanka ebi wotimi kwa ya miracles ye pe na be hu anwa no ko wo pie ono mu ko obi poso e ma nwodi ko si ma Peter mu se ampa ono ni Jesus e dia so no ka kire obo ma no yes mam kan tu se mu ko no kra mam ko kan kire obi a ti Yesu ni ba won se obekase bia no yini papa na kyerɛ obekase bia meja di osuma me no me ni meja ye baako adetiye esemse me ye di osuma me adwuma omo bia hu se obi na suma no onte ne ho no ampo no nani munya wan hwehwe nani munya to quotation so verse number 16 was say Yesu bia won ka se afa Yesu bua eka kyerɛ won se me nkyerɛ nya me dia me nkyerɛ enya me dia me nkyerɛ enya me dia enti let me ask rich ani atiefu etie se wo ya sofo na wo ko preach a ana wo ko teach a eya wo adwen na wo ko ka ana se de twero ani awurade hyew nya wo wadwene de twero ani awurade hyew na wo keka we Yesu mpo na ekasa no enye nipa wo be na Ghana hwe we se media na ye we se media na ye we die ni nyina no mumie enter back to the Bible
Bible say. Who say? What does the Bible say? Bible so say. Hey. Men take on a force you. Me so for say. Men take on a force. Me so for say. What I say? Methodist say. Roman say. Pentecost say. Beloved Zion say. Na Bible no so say. What does the Bible me so for say? Entine Christianity yeah say politics. I always pray. Say I don't want to follow anyone. I want to follow Christ. Yes. That's the best. I want to follow Christ. And he said, if we are and so I know only Jesus. I want to imitate the steps of Jesus. Say na Yesu what here. Say na Yesu kan. Say na Yesu chere. Yes. Enti Yesu esu bai baako na me yi na di no. Ebi kwa na man kom asam no kra so. Enti Bible say afasa ne finfi no. An wo chere no. Owie na ankenipa be hu say akwai di wachira di o koya di o ti asem o kan se men chire anya me dia mu di osoma me no dia na minim dia na me wo me be je ni mo nyama fa se eye me minim de entine se sofo man ti popita o mani hu etoni paso ba o ma urade hu etoni paso kana correct o tena radio so no o ye announcement bra me ho oba u problem ni nyina enti se enen Solomon won say me pese me create adibi e wo boase se enen Solomon o mu kwa asole na odifo ama obetimi kofi e true wateta busa se enen sofo ama odifo ama o mu so ama otukonko e program obehu anwa e true pa no okọ e da sofo ama asole ye basa e no correct ene de asole anye de yani anje wọ́n sẹ́ sọ́fún ní ni hu wá ewúrẹ́ nípa náà mú mahun sẹ́ sẹ́ ọ̀nù ní wá asọ́lé ní họ́ wéyí ẹ̀dí sàmúsẹ́ ní nsọ́ a ẹ̀dínfọ́ nsọ́lé náà báyẹn no sẹ́ ọ̀dínfọ́ ní wù pẹ́ náà asọ́lé ní ẹ̀kú ìkúlàpsẹ́ efisẹ́ nípa ní tí a sẹ́ no wọ́dà ọ̀nù ní hu di ẹ̀nà kyerẹ́ nípa wọ́dì ní hu náà tó ní nsọ́lé má so ọmọ nsọ́lé má ní hu sẹ́ wọ̀ họ́ ẹ̀nyẹ́ Kristo ẹ̀nà wọ̀ họ́ nkwasẹ́m enti woni wo pe ebe affect church so fu bi wo ho a se otu kwan a obema so le mana tonyom saa kosi se obeba ya se wo oba oya duru ha na ye bonyo ye be bwa na ba ko abusokuru a music sermon o be bonyom na kosi se so fu ba bi wo bia obeba be duru we ansa no mo jai mic na man enti da oni ho no asoli ni ho enije this type of person o se so ono na ni mo nyama na se awurade ono na ni mo nyam ono na asoma no ho na so bi na asoma no ono na asoma no e true Yesu na asoma no ono a ti secondary school sa abu no teachings ni nyina ya baako na se exam se baako dia Bible dia wo enkran ene bo ase e baako na nya baako e true pa kanini na enjafe German for heaven ko method for heaven Roman heaven now why say yen na ye ko one school near by one exams na fe ade na ye kire na obi ana ne de exams ne ye be ne de yeah question asempani se dia masa Kumasi ni Ghana nyamsum na ye hu papa tesa me hwa na me wura hu obi aye tantan John boy na fe no obe satisfy dia na ni so ade hu no ade be wura mu nyana ne se opese nipa hu no opese wo peja enti opese ono so gidi for what gidi ade akohen so e popular na star for what oya star wi a ye mu e ka ho eno so ye no so ka ho bosom ye so wo ye ka ho no ye sana e ga de to quotation ni so ma me verse 17 what say obi pese oyo na pede a obehunu se encheche ni efri onyankopon anase efri sasati biye mam sasati verse 16 no verse 16 was Yesu bia won ka se Yesu bua ka se me encheche nya me dia me nchire enya me dia emos na de osuma me asem na me ka no enya me dia o aya de osuma me no ono na asem se enti se na na kasa obi gina ne nchen fa ne se Ochiame fa ne se Chiame nsema ka na ye ho anum ne firi na na ka wunim sa enti Ochiame no oka de na na asem yes okana na adwen enti every pastor what is that Chiame wo urade anim ne kwasem de urade aka kire wo de wasaw ana woka wonka wa adwen wonka wa adwen
me dey yesu dia masa me say you have only one mentor, that is Christ. And a Paul can was me share Christo and the Siano and Timocha Paul Abrabo in the Bible, Moncha Paul in the life. The lifestyle of Paul Moon study. Ubehu in the Pakua Oceano. Amen and amen. Amen. To assume verse 17 verse 17 so be person ye na pedia so be person oye na pedia obehu se ncheche no firi onyankopon obehu se encheche no o cheche na firi hwan onyankopon anase efiri ele mi tim na meka anase what na efiri hwan na se enipa ni bi wo ho a o man ka se na bu mu tirim no mo de ka asem no kwasem pa o kan ye be favor no also yesu na mu ko oye nyankopon ti asem o ka na so ba se nipa nti no process was started here was started from faith or the tidie and no call baptism what the call subo the entire yesu na kasa ko gina nsuo ma ye bo na su ni se oba se nipa enti ye de nu nsuo owie ye ansa na hu konkro aba betina ni mu what I say owie no se ensampaka se ano obo ahini ni wiase wie ye hu dawuro asa mo nsakira mo adwen na mo mete Kristo asampa ni what I say owie no se me ko na mesa ye dey baba good news no and then Solomon want to desa asofo boye tirim agudie nkwa enti se wo sia charismatic churches Bible ne kuta ye kwa kwasem ebi kula mfa nkwa asori o ebi mfa nkọ before neko anytime wo de ha adakro nkọ tempa ibo bi kwan no na hwa ma na eba na enya bo tedi dwo mu bag did you back na hwe so be hu Bible wo mu a hu Bible 1 afin enkun asehye pada ene mpaboa no mu de mienu ene ko hele no ntimi fa 1950 and also kaninya into the hele ni gu bag ni oye da so dem ho de ya to water preacher prophet ho de ya prasa o kama no oyiye no ahye opon a no di chere no what the chere na fa form ekofie what the chere na sa form ekofie Bible ni de ebi ni bag ni hallelujah amen bag ni Bible ni enim amen and amen amen enti me sramu munti asem na me kan ye say am pasa church wa akoye ni ye Yesu na chere wo ne ho asem ana wo kwa akotie wo kwa akosua school ni ba ya ne ko school a on to book obeto book yamani to book and pen a wo de beteki notes yamani to syllabus a wo de beteki notes what I say school ni bia ko school a ya prescribe man no say to exercise books to notebooks we are want to science and English and man syllabus ni na ya ma ba ni to tobi what I say we are omu besua from 1 up to end usua ni nyina ansa na final exams aba so we try ni a promote no but omu ti asem ba yen church bebrenim sa church ye school bebrenim enti bebre ho a church no omu timi kwa na sofu na busa ene yen hyan koma na ase ye mpirito no konkun be bisa sa akwasi wi ana o betimi atonyoma best 3 hours 3 hours no more preach about 5 minutes hallelujah amen no more preach about 5 minutes na teaching scroll they say etwam and chira etwam and chira na so uhwemu a the whole Bible from Old Testament ebesi New Testament Old Testament nyankopon na wo se na difo Moses mo yi wo mo Deuteronomy chapter 6 wo kire Israel for o te Moses say on kire de Israel for mebwa omu ntichi wo mo Ezra baye omu ko Babylon baye Ezra baye na Awurade mra en Jerusalem asare da yabubu no Bible say Ezra ko hwe Awurade mra en na sade no sase so o be kire na wo he for Israel o tichi wo mo ti asam ni o Jesus baye muntie ba bi obeko bia na otena ase na suafo ba no nchen wo sase ye dai etere o wie no kwa no sesam wo ka sampa no wie na mde nipa ne ba monya wo dai teachings and they say rich
anopa Sunday ses na nyum tua so Ponyom sa time ka fi ni nipa na ba ye be ye Bible pensemu etichi nipa ne ntibi biase ni wobusa ni enya botere action because church e school no kwasem anyom me nko me na mfia me say me metimi the praises e shemu adam na matoto punu na me de ase jina no enti ko se da bia papa we nyum oya sofo e wo Accra resurrection sofo bi wana bo jiwa yeyi ona ye de ma o sa praises ano pe Sunday bia me sansa na maba so le po ti ba no man sa me masame de power ofi what I say what ultimate tunyum ni bi sole awrade tama pe bia me boa empire wan kasa na nim say empire kran ekrisofo yini empire bo enti Yesu ba he no fasten o chere yeah don't the chef when we say adana Yesu o chef no muni mu ada ama Peter mukura ko Yesu o kata say Yesu chere ye de ba de empire bo na chere say empire kra ye de rich guy me next week about be teacher for okay baby kra nim say the bomb empire yes me ko chere akremoni akra enkra nkete no chere enkra nkete do wanyu mukura nu 5 years no makoma kalanta ba me tira mo na say me pese me ne mo ko enkremo no msesa bra opeso ne ko enkremo dia ade se oye sala sala de minim yo ye na say wase ne so before be obedi kan sala no ene ye be mo ay alola enam sa alola no so ne de enum se obe uhuru tirimu wa miensa wanimu miensa wona ho miensa enkwa ne kire mi ni nyina omu wie no se timi wia na aka de omu sa fe eno na ansa na wia alola na na obe ye sala na anza sala no so se me kwa ye na sala so before be start sala no so no obe kan Israel na omu keka na me se my afi mi san kra no me kona me wra ho je tichi wo ma mo mahunu ento mo butu wa ensam no mo kan ebibi no mo kan yes ya ka kire no enti Yesu ba no wa kire mpai bo ba na church unim sa mpai akra ye nimbo omura so ne dem ma pajansa ya bompai ati sa wasunda ye na ya boni tuo da yem ama na wu na ni ate odi aseda ba mawrade no so asate Yesu aya tuo biara me so me tuko wo pe enti ewura because osofo ko ye no wan bushia nkwa chero enti mpaye atefo muntie me fasten ye chere empire boy ye chere no so ye chere muntie me ye chere mpaye bo oma ye chere no so ye chere enti church ne kura mu kono empire kura no munim bo muduru dam wa no masase de abaifu tiri so ebi de amfia ebi de ma mo ba nyina ko na so botuo ha so kwa church bia ne ma botuo pe osofo no wa bon wo ye fake Johnny free ho true wa bon ya bomba ya entutuo Satan yenkuno yenkum Satan yentuta Satan sekan Satan di osuro spiritual sekan kro na ede ba de na ko pasa emankwa na no na sekan kranta de ba nufanu true ele bia ye de abebro from yi erodiasam na yen kranta enti so won se wan tre to mo kwa mututuo pe pajansa ba ye bi of ha action se enipa na hom retin mo boni tuo ne hom ni betu abesa akosa fufuo enti Bible say munsi obonefo no kwan no be dwane mo fa mo se Nyankopon ase na munsi obonefo no kwan no be dwane sasa me fa me hun se Awurade ase a metima se obonefo no true munya tuo na mo tuno aso dem ho me fa me hun se Nyankopon ase na me kwa kosi obonefo no mintimi da enti Nyankopon ba ne bai say oba no be say obonefo no de enyuma Satan yenkuno yemo yasane de enyuma ntsemu no nya agro na mudi wa so de no agro die basa bia fa kunkum abo bla abra so dem na mo o so le a wo cheche ho wani monyam de wo pe na wo keketa edipa masa he no metika mu efi kuma se ba na spenta ba kudi manu na aponchi guso Erade de ha one na we very good no ori tichima de metesa wase menhwe mo anu mguka no so se ba ko free to form a
dia ye ne dia no ebe ya ne ya na say nya ne ya and I'm responding say ebe ya ne ya and on say de ntin oya aboa onye nipa na ebe ye nipa kro ne ya kro no enya aponchi na ye ne ya o eye ni sika akowuram wo de sika na akoto etu obeton nwa jemfa so eni sa aponchi ne hye a na so wu a ne sika na efraton tinya aponchi na ye ne ya o na emom ne sika ebe fraton asai no na ye ne ya enti eno bu sam say wonim say sa bebe pe na me enipa esombo ma Jesus enipa nkwa na ye me dia o enipa nkwa na sombo ma me enti a Yesu metimu say this time Erade wonya happy o yes because asofo mani pe hira ti say dia waponte no so form a ni sika usika wabɔ ka be yo yenti sana so mo kra bi yira eje Erade ya true yes Erade everywhere wona mo Erade timi no kaso da de kyerɛ yes wo so osua de a o de kyerɛ de afi na ka ni mo ayedin enya point because accident is na mo wu a eyi obi ya eyi obi ya enso nkɔ nipa ko na okofa amponche no ebi oboka 30 million enti ni 30 million asai nya amponche ni wo na ye ne ya kwasem sikana hye sa bebe pa na akra esombo ma Erade so fu enti dia na mo ya na sɔre da mu se mo tie bible ni sua mo tie so mo tie bible ni sua mo nkyerɛ biem se teaching say twam concept nko agudie she said teachings twam ho every church enti ya kwa no papa ya bomba ka krem ne dinam anwuma tuam ya beto nwuma onti wodo said ya preaching start ya no moda buda male so if you say omunim nyankopɔ asem bia e woda mo yezi ye ni monyam ya church ya adwene enti Yesu ba no baka te Pharisee for no say mo Pharisee for mo church de ni pass say mo ka mo adwene mo ka ma adwene enye de me sam Yesu ba o se ma nsame to kai be quotation ma me verse 18 no John 7:18 no was it the obo no le tim kasa no hwehwe ono wale nanim onyam that way what yeah they were body tim kasa o hwehwe ono nanim onyam hwehwe ono wane de anim onyam ono wane de anim onyam ono wane de anim onyam enti let me ask you this time so for dinner wudi no eya Erade ani mo nyama na wa wadi mo nyam na wo pe so for we dey wa so be ti na wo pa na say eya Erade eya true senke ya akra ne nyina ya twe ade na yesei kingdom no entawanta wasi mo papa say nyina eya one father and ye na djuma ni company adjuma adenti because company na media rich and I'm to Kumasi branch na me do atoa ye nyina ye baako yes is baako enti ye ede na kentoko timsi ye kentoko timsi we see what I say and so busa say he for na problem ni free ba me dem be last time nyam so me tie tiro na ma hwe de e ko wise person no kingdom ni say aja saka ade ya one bible one teachings and the discrimination I know and the timune efre hefa because of say rich chechana ni monyam yes me so hwe mani monyam ti me ntwa ma won ka me mani monyam say ne de ayam rich as a matter say yenyina adwuma yenim say ya mani pa baako wana ye support no NDC ye support mama na enye mitirim say me so me president amene mama benya problem we need problem but they say the rich panani monyam enti waka na adwene enti wo yire ne ho asa ade bia obeya mani pa hu say wo ho yes ti Yesu say de waka no ana adwene oboni tirim kasa no hwe no ana de monyam ya sempa o mu da hopa wo osofo bi o hwe no ana ni monyam. He's on the wrong way. Over say the way of Cain, the man koso. Yes. Wait just a near penny at the better. We bomb it say a bit Cain. Badane. Message not done. Members next week. Hey. Adane. Miss Ram say Ghana accused of listeners. Yeah, bra. And so my yeah, bra. As of when you woman who be a foul. Oh, mama, you treat Danny say, you whom or my 10 81 cassa ya fast for petrol some nibi. Now what tenase? Let's study. Tenase. Siebi. Whilst only any Bible study so man or pa Johnny fa one as a film what do I I want ukoswa na oba no ontwa na exams no ontwa one pesco from mano sister I'm funny man ya gro Yesu man aben Yesu bo
Mashana manfa wiasi. Jesus. Afa momebo. Ote wafo Yesu. Kristo reba. Obefane ma. Entina ada esumna kan omu didi atam no. Dabi omu akensi asande wo de hwesa board ahodo me board ahodo obi yi ne ho kire me prophet enye Kristo prophet we edia ahodo tibetre tonando reverend doctor ento obi oboni tirim ekasa bia hye ono ane de nani mo nyam rich to asoma me o se de obonu antimi hye ono ane mo nyam ko na de orehwe de osoma nani mo nyam no ono ye no kwafo wate di wohwehwe de osoma no no ani mo nyam no ono na ye no kwafo sani pa na ye de ano kwafo Prophet Indomie. my god sani pa no ana eye no kwafo yes enti no obeka no Timothy say obi osusu se nyamesom epa ye adepede no eno kra bom na adua sai yes ano Timothy kan no Prophet Indomie. kan sima me na me wo de me forma no nsi yeah but say ono na ye no kwafo sani pa na ye no kwafo na de entry ni nimu na de enti ni bia ni nimu ko enye mo se ana o ma momra no enye mo se na ma momra na so mu bia la ni mra no so enso mu bia ni wo di mra no so ade na mo hwe me akume ada na mo hwehwe me akumi ofo no bia se enkofuko ni bua de sai wo homone wo ahompone wa na o hwe waku wa na hwehwe waku wo Yesu bia se won se Yesu bua se won se ma adwuma ba ko pe ma ya adwuma ba ko pe na ye na ye munya wanwa na ye na ye munya wanwa sai mo se ma mu twetwe mo se ma mu twetwe twa enye se afiri mo se enye se afiri mo se o na mo afiri tanom na mo afiri tanom na so homeda mu twa ni pa twetia na so homeda mu twa ni pa de twetia to aso se oni panya twetwe twa homeda na wa ntu mo se mra no a aha ade ntina mo buafu me se ada na bo fu se na ma ni pa wa de homeda mo atese de mu pa sa wo be he obi asua na Peter tama Peter nya ho konkron Peter nya ho konkron ma me so le kra Peter nya ho konkron no ho ano mo ma bubu ani sole Isaac ti asem ni asempa ni pa ne sole ye no na omu nyina di na chi kwa sole dem omu ye dro sole dem wa ni pa eji twi e be so ye bubu ani asole ene bubu ani se ye Peter no omu nyina ba no mo se Peter se mu nyina ho ma adwen ya mo se eye me and come on Peter yi ni hu gina ntan Anso ene eno di Yesu e be gina ho every side na Peter anje so ono ane de nani mo nyam ene Peter ho ade na mabubu ani sole ye ene Peter na body tire so won sole na mama ade a osoma no no sha no ne ma ne sole ye e ho na Peter yi ni hu gina ntan ana se me anyam yo anyamia eye Yesu na mama musa sasa na Yesu owu na no onwu yi na Yesu tiase sole na on tiase na ene Peter ka se Yesu Ompen ho. mo pon no ni mo nyam o ani na ni mo nyam no opa yes ento oyi Peter sin chan ano di Yesu be say eye Yesu a Yesu na mo po no mo ka sa mo mpe no na mo po wudini na mo ma ye kun no eye sa Kristo no na mabubu ani asore eye me ya yes se Peter pon no ni mo nyam o be tena radio so na akeka wa adwe wa mabubu ani asore wa mani freni ani ate ma wa ye say me the one me no nim say ya hantan ka so futie ni ye wo ya hantan na mo so aga do bia na o ka dia se ahwa na Peter mo do hu sina antan no mo say so mu yi Yesu akire e bi say na Peter ma kan trust na hu say enipa bia obuso so no na ni mo nyam no ka ono na agene enti say me ko kasa mi Peter ma na sole a eye mi bitime mabubu ani sole da bi once na kra nsole yes Agrudi nkwa. Mama ye hwe yo. Mama ye very careful. Ba bia wi ase keka ko no. Satan ani na ate sa o. ni ate Ano de strategy. Ya so bi wo ho a e de fra wo no kurem. Ye so on fra wo. Ba nsem hwehwe ni mu na ba mu no. Ani hanta na abo awura wo. A wo pe wa wani mo nyam. Ani wa udinti. Wo sa ma wo mane. Wa danempo. da dual wo mane Wo mane se wo ye de be so ni pa ni o. Wo ye de be so ni pa ni. Enye de be so Awurade ani biem. Wo be se ni pa jutum. Afi wo be so mani pa nyina hu se wo ye. What I say enti se je e bone kura no. Obi ka chewa na wo fo ano so. Efiri se wo be se ni pa nyina aka se wo ye. Anso se ni pa nyina aka se mo ya mo nya da mu. Timi nim so bi wo kumase. Se kremofu ogu ayi do wi anasa den a no ase fugu no okobi. What I say yeah bobedwa we mu na ya fana no woko ba bia obeso on de hu nse on do ya papa ono bia on ha so yesu se me bae no manfa enka bo mu na bae o me den krante Dia ni sum ni ha wo ye. me den krante se enani eja emane ena
abusua mu be papa asetena ne sa me papa ya bosonfo na me ka se me kodi Yesu achi abaya wo yes the wo be ba true enkranta no ye adwuma entemu ba tete anya adwuma ana me gina sa me ba eka se wo ja akosombo soma me mpene no abaya wo yes me mpene ana se mam ba fi koni kosombo so me mpene da enti sa enkranta no kan that is the meaning true pa banam sa wo hwehwe wani monyam ti ofu abone so so for ni pattern woni monyam a wo pe no sa wan fa no anto ntan a de mewrade ese ni muro ene na sefuo nyina na se apatenti na no mu to no na kanya urade yawo na nya ni ja ba bible so mu to no o mu kan mu tirim sa ye to ne de age de apatenti omo fa mo ha amani pa hu ni se yan so ya da yawo de urade chiri ba ko no de urade chiri no come to Isaac say fem grow ni pa ni monyam wo kan wa adwene masa ejabi dero me mu na wie ya o erade di ji ni pattern so me very careful na erade o boss ni asase no wo ba na wunyina ho adumi na so ana na wo so wanya ni pa ni mtira so ya wo sa nyankopon here 2 hours amana mu ni so wo je ni pa ni me ma ho here 2 hours nipa wa temu baba so no nyankopon na mu abayi ni wasi nchan yi ni papa akire na se na suafo di na chi abayi kristo kire ya aga na wo de unyi wo na kire ho akire unyi kristo di uyi ho akire de bia bla ma so wo kire sa wonimde wo kire sa wonimde onim shi agredi nkwa enkwaje aseme da obeka kire nipa ama nipa afaso nya homi ama ne kram won ba bia ne na de ne nam wadere the bible say onitifuo bia no ho di bone beba no de ho hinta enti kwa afo fam wo nya so twe eno nyansafo bia bu ne ho jimifo but jimifo bu ne ho nyansafo no true tinani mra no so ne nipa nyina twa no che nyina hu se akwa wajimi sa na mpanya bi ho no yakade ya akere wo nipa so obefa ne watia ye wani ye wason ye wo hwene ene wo afa ason kuro ana besa hu ade a ye nkofa anu kuro enti swakwa ya wonam so moni mra ho so fatura sam to to sofo so hwene ni monyama na se urade aso de mo Yesu na mu yi kire eni sam sofo ama so na ya na so le tesai ya yi ni pa na akere mu nti won se sam sofo ama mu no se Yesu ama aye pretty na ebi mu nam epe ya boye wotna akika tra ho se wo obole ekwa tutu mi nyina ekwa baba ene wo God forgive you amen I feel good oh yeah fine I feel good